ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборо бо муҳимтарин хабару гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратҳо менамоем. дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид ва савсан ғайрузода. имрӯз дар барнома пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон. воридоти маводи дорувории бойторӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон зери назорати пайвастаи ниҳодҳои марбута қарор дорад. хизмати модарватан ҳамчун мактаби мардонагӣ барои ҷавонон ҳисобида мешавад. тақдими китоби тоҷикон ба ҳар як хонадони ноҳияи мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. тадбирандешӣ барои ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои шуршуда, пойгоҳҳои барқи обкашӣ таъмир карда мешаванд. ниҳолшинони дар пойтахти мамлакат ба хотири ба шаҳри сабз табдил додани Душанбе. بیشتر از 100 عدد درختان آرایشی و سایه‌افکن شناندن. шарҳи пурраи хабарҳо. дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе барои иҷрои саривақтии қарори ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои назоратию пешгирикунанда пурзур карда шудааст. тафсилоти бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. علم طب اثبات کرده است که گیگین دو عامل اساسی دارد: محیط اطراف و مقاومت ارگانیسم. اگر محیط اطراف تازه باشد، خوف اوج گرفتن بیماری‌های سیرویاتی کم گردیده، شخص میتواند سلامتی خود را حفظ نماید. طبیبان و ساکنان توصیه می‌دهند که هر روز باید شخص با صابون و دیگر خاکه‌های شستشویی دستان خود را شسته، گیگین شخصی را حتما رعایت نماید. طبق قرار قبول نموده ستاد جمهوریوی اوید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیوی برای پیشگیری از انتقال و پهنشوی بیماری سیرویاتی کووید-19 در جمهوری تاجیکستان گذراندن همه گونه چاره‌بینی‌های تنتنوی از جمله تشکیل ارچه سالی نوی، چاره‌بینی‌های فرهنگی عمومی، نشست‌های جشنی، شب نشینی‌ها و دیگر چاره‌بینی‌های عمومی به مناسبت سال نو میلادی 2021 در قلمرو کشور منع کرده شدند. جهت پرزور نمودن چاره‌های سریع و تقویت بخشیدن کارهای فهماندهی وابسته به پیشگیری خروج موج دوم بیماری سیرویاتی کووید-19 در شهر دوشنبه از جانب مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهری و دیگر ساختارهای مربوطه شهری با سوداگران مرکزهای سودا و خدمترسانی ملاقات نمودند. چنین واخوری‌ها در حدود مرکز سودای صدبرگ و کارخانه واحد دولتی بازار سخاوت دایر کرده شد. در واخوری با سوداگران و مسئولان مرکزهای سودا و خریداران با رعایت گیگین شخصی، استفاده نقاب‌های طبی، رعایت مسافه اجتماعی و استفاده از محلول‌های آنتیسپتیکی توجه اساسی روانه گردید. مشاهده‌ها نشان می‌دهد که استفاده نقاب طبی، رعایت گیگین شخصی و مسافه اجتماعی باعث کاهش یافتن بیماری‌های سیرویاتی مخصوصاً کووید-19 می‌گردد. از مسئولان و راهبران بازار و نقطه‌های سودا دعوت به عمل آورده شد که کارهای نظارتی را پرزور نمایند و هر نفری که وارد بینای مغازه‌ها می‌شوند حتما حرارت بدن آنها را سنجیده پس از بی‌ضررگردانی دستان با محلول‌های آنتیسپتیکی اجازه داده شود. در برابر این اهل جامعه باید به این مسئله بی‌طرف نباشند. نورعلی صفامیدین، بهادر استم، اخبار. ба хотири пешгирӣ аз паҳншавӣ ва муолиҷаи гирифторони бемории сироятии COVID-19 дар шаҳри Бухтар низ корҳои тарғиботию фаҳмондадиҳӣ ва дигар чорабиниҳои мақсаднок гузаронида мешавад. гузориши ҳамкорони мо. мутахассисони кӯмаки аввалияи тиббии санитарии шаҳри Бухтар бо мақсади пешгирии бемории сироятӣ миёни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом дода бо ташкили аксияҳои умумӣ дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Бухтар ва ҷойҳои серодам сокинонро бо ниқобҳои ройгони тиббӣ таъмин мекунанд. анҷоми ҳамин гуна тадбирҳои беҳдоштӣ ба он муҷиб шудааст ки гирифторони чунин бемориҳо дар маркази вилояти Хатлон хеле кам ба назар мерасад. کارکنان کمک اولویت طبی سانیتاری شهر بختر امروز با همراهی کارگران دکتران طبی اولوی در گلگشت و خیابان‌های شهر بختر اوید پیشگیری بیماری سیرویاتی، کارهای فهماندهی، تقسیمات نقاب فهماندهی اوید پیشگیری بیماری در یک هفته یک مرتبه میگذرانیم. طبیبان مؤسسه به ساکنان، اهالی و رانندگان واسطه‌های نقلیات
зарурати истифодаи ҳатмии ниқоб ва инобат кардани талаботи ҳатмии қоидаҳои санитариро ҳамчун омили пешгирикунанда шарҳ медиҳанд. ҳар як одам саломатиш дар дасти худаш аст. мо бояд агар саломати худомо фикр накунем, метавонем ба ин касалӣ гирифтор шавем. дар ҳоле ки мавҷи дуюми бемории гузаранда дар аксар давлатҳои дунё дубора ба қайд гирифта шудааст, кормандони муассисаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарии шаҳри Бухтар ва беморхонаи марказии шаҳр ҳамеша дар ҳолати омодагӣ буда кӯшиш мекунанд ки бо анҷоми корҳои фаҳмондадиҳӣ сиҳатии ҷомеаро таъмин намоянд. аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки ҳамин тарзи дурусти дастшӯӣ, ниқобпӯшӣ, дар байни омма камтар муносибат кардан, рафтори 1 метр аз одамҳо дуртарро истифода баранд. имконоти муассисаҳои тандурустӣ дар шаҳри Бухтар барои ташхису муолиҷаи гирифторони бемориҳои сирояткунанда хеле васеъ аст. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маводи зарурии тиббӣ ва дигар лавозимоти зидди вирусӣ муҳайё буда дар сурати ба қайд гирифтани чунин касалиҳо метавонанд сари вақт муолиҷа ва аз паҳншавии он пешгирӣ кунанд. бо ниқоб, бо маводҳои антисептикӣ мо дастрас ҳастем. имрӯзо чӣ беморе ки ба қайд мо мегирем, доруво аз тарафи вазирати тандурустӣ ва ҳифзи ижтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ройгон ба бемор тақсим карда мешавад. усули ба хона гардиш ҳаррӯза ба роҳ монда шудааст. кормандони соҳаи тибби вилояти Хатлон пайваста таъкид мекунанд ки сокинон ҳушёриро аз даст надода қоидаҳои санитарии эпидемиологиро риоя намоянд. фосилаи иҷтимоӣ, қоидаҳои санитарии эпидемиологӣ аз тарафи аҳолӣ бояд риоя карда шавад. чун мо агар риоя кардем, пас мо метавонем ки боз ҳам шумораи гирифторони ин бемориро ба хело ҳам عددهای کم برده رسانید. استفاده نقاب طبی باید حتما باشد. در دایره عملیگردی اقدامات عمومی ترغیباتی و فهماندهی امروز از جانب ریاست تندرستی مرکز تشکل طرز حیات سالم و مرکز سانیتاری و اپیدمیولوژی ولایت ختلان در مکانهای سیر آدم از جمله جمعیت دارای مسئولیتش محدود بازار فراوان، ترمینال مسافرکشانی، دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو و کوچه و راهروها عکسی اطلاعاتی و ترغیباتی گذرانیده شد. بسیار خوب شد که امروز کل مردم از این باید باخبر باشد، چون که گرچنده که امروز وضع اپیدمیولوژی بیماری سیاتی کرونا در سطح ولایت معتدل حسابیده می شود، لیکن ما تا با آخرین حادثه به قدگیری بیماری سیاتی کرونا باید نسبت این بیماری باید مبارزه به امان بریم، چون که تنها در چنین حالت و در حالت سرجمانه و همه ساختارها که یک جویا کار میکنند در حالت ما میتونیم که نسبت این بیماری هر چی تیزتر از این وضعیت بیرون براییم. در ردیف برگزاری چهاربینی امروزه در جایهای جمعیتی مشاهده گردید که نو وابسته از پرزور نمودن کارهای ترغیباتی و فهماندهی از جانب متخصصان ساحه طبی ولایت هنوز هم ساکنان نسبت به توصیه و پیشنهاد طبیبان به پروایی ظاهر کرده در رعایت قاعده‌های بهداشتی سهلانگاری می‌نمایند. قسمتی آدما از نقاب استفاده نمیبرند، فاصله اجتماعی رعایت نمیکنند. یکی از سمت‌های اساسی و افضلیت‌ناک ساحه تندرستی این بلند برداشتن سطح معرفت‌ناک اهالی است. بعدی برداشتن محدودیت‌های کارانتینی در کار و فعالیت از جانب ستاد جمهوری عاید به پیشگیری و پنه‌شوی کرونا ویروس نو کووید 19 استفاده حتمی نقاب و محلول‌های آنتیسپتیکی توصیه داده شده است، ولی در یکی از بانفوذترین مکتب‌های عالی ولایت ختلان و جمهوری دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو از گشت‌وگذار دانشجویان و بعضی آموزگاران در صحن بیناهای تعلیمی مشاهده کرده شد که در این بارگاه علم و دانش رعایت قاعده‌های بالاذکر به طور ضروری عموما به راه مانده نشده است. نقاب داره؟ با چی برای میکنید؟ دستی مانده مخازی. دستی باز مانده میکنیم. چنان مشاهده کرده شد امروز در بازار و راسته و دکان‌های سودای شهر باختر هم صاحبکاران و هم ساکنان حدود 80% بدون رعایت قاعده‌های بهداشتی بخصوص نداشتن نقاب طبی و استفاده محلول‌های آنتیسپتیکی کار و فعالیت می‌نمایند. نقاب در همه جا 3 سومون شده، اگر نه نقاب 1 سومون بود. پیشنهاد داریم که نقاب ارزون شود، آنتیسپتیک ارزون شود، اسپریتو ارزون شود. روزی که امی ویروس برآمده همه جا اپتیکو، نقاب، اسپریتو، آنتیسپتیکو نرخشون خستن، خلور،
بعد مردم خریدن نمیتونن. متخصصان соҳаи тандурустӣ аз чунин бепарвогии сокинон дар вилояти Хатлон бахсус маркази он шаҳри Бохтар изҳори нигаронӣ карда, роҳандозӣ намудани ин қабил чорабиниҳои фаҳмондадиҳиву иттилоотиро пайваста миёни ҷомеа ба манфиати кор медонанд. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор аз шаҳри Бохтар. воридоти маводи дорувории байторӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон зери назорати пайвастаи ниҳодҳои марбута қарор дорад. баъди дар амал татбиқ шудани низоми равзанаи ягонаи ба расмиятдарории амалиёти содиротию воридотӣ ва транзитӣ ба қайдгирии шахсоне ки аз хориҷи кишвар маводи дорувории байториро ворид месозанд, дар мамлакат ҳуҷҷатгузорӣ ба қайдгирӣ ва дигар амалиётҳо тавассути ин раванд анҷом дода мешаванд. гузориши навбатӣ дар ин хусус таҳия шудааст. пас аз ба фаъолият шурӯъ кардани низоми равзанаи ягонаи ба расмиятдарории амалиёти содиротию воридотӣ ва транзитӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсоне ки ба воридоти маводи дорувории байторӣ машғуланд, имкон пайдо карданд ки аз ин низом васеъ истифода намоянд. бо назардошти дар амал татбиқ намудани низоми равзанаи ягонаи ба расмиятдарории амалиёти содиротию воридотӣ ва транзитӣ ва ҳамоҳангсозии фаъолияти кумита бо соҳибкорон мулоқот баргузор карда шуд. машварати имрӯза масъалаҳо оиди ба воситаи равзанаи ягона ба расмиёт дар овардани ҳуҷҷатгузорӣ мавриди баҳс қарор дода шуд. дар асоси талаботҳои қонунҳои амалкунанда назорат ва иҷозатдиҳии воридот ва содироти маҳсулотҳои таҳти назорати байторӣ қарор дошта, инчунин дорувориҳои байторие ки ба ҷумҳурӣ ворид мегарданд ба ваколати Кумитаи бехатарии озуқоварӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон медорад. ва маҳз дар ҳамин ҷо баррасӣ карда шуд ки дар ҳолати ба расмиётдарории амалҳои содиротию воридотӣ ба воситаи равзанаи ягона чандин маротиба вақтро сарфа мекунад ва инчунин ба тарзи қочоқ ворид шудани маҳсулотҳоро пешгирӣ менамояд. таъкид карда шуд ки истифода аз низоми равзанаи ягона ҷиҳати аз байн бурдани монеаҳо дар раванди амалиётҳои воридотию содиротӣ ва аз байн бурдани ихтилоф, кам кардани вақт, рӯйхати ҳуҷҷатҳо мусоидат мекунад. соҳибкоронро зарур аст ки ҳангоми ворид намудани маводи дорувории байторӣ аз хориҷи кишвар ба сифат ва муҳлати он аҳамияти махсус диҳанд. идомаи барномаи иттилоотии ахбор. хизмати модар ватан ҳамчун мактаби мардонагӣ ба ҳисоб рафта, дар он ҷавонон обу тоб меёбанд. ҷавонон бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва бо мақсади ҳимояи марзу буми ватан ва ҳифзи арзишҳои миллӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат шомил мешаванд. тафсилоти бештар дар гузориши Нуралӣ Сафомиддин. сол то сол шумораи ҷавононе ки ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил мешаванд зиёд мегардад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки шароити буду боши хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ беҳтар гардида, танҳо месазад ки ҷавонон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ дар ҳифзу нигаҳдошти марзу буми аҷдодии хеш саҳмгузор бошанд. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шараф, номус, далерию мардонагӣ барои ҳар ҷавони худогоҳу худшинос мебошад. имрӯз намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар кумитаву сохторҳои дахлдор аз шароити буду бош аз қисми ҳарбии 3502 қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла аз анборҳои захиравӣ, ҷойи хоби сарбозон, нуқтаи тиббӣ, ҳамом, нуқтаи шустушӯй ва ошхона дидан намуданд. бояд гуфт ки дар анбори нигаҳдории маҳсулоти хӯрокворӣ аз қабили картошкаву пиёз, карам, лаблабу, гӯшт, орд, равған ва дигар намуди маводи ғизоӣ ба миқдори зарурӣ захира карда шудааст. дар батальони мазкур шароити хизмат хеле хуб мебошад. мо сари вақт аз хоб мехезем ва бо машқҳои сайринӣ машғул мешавем. баъди он хӯроки сайрино карда, баъд аз он боз ба дастхонӣ шуғул мешавем. ман ҷавонон даъват менамоям ки биёянд бо сари баланд хизмати модар ватанро ато намоянд. пас аз хатми донишгоҳ тасмим гирифтам ба хизмати ҳарбӣ оям, зеро хизмати ҳарбӣ ба ҳар як шахс фарз аст. дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шароити хуб қарор дорад. ҳамчунин бо иштироки ҳайати меҳмонон дар ин қисми ҳарбӣ вобаста ба баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, маърифати ҳуқуқӣ ва бо иштироки афсарону прапорщикҳо, старшинаҳо, сержантон ва сарбозон ҳамоиш баргузор гардид. дар чорабинии мақсаднок иштирокдорон оид мафҳуми ватан модарро шарҳ дода, арҷгузорӣ ба арзишҳои миллию давлатӣ, ҳифзи нигаҳдошти муқаддасоти миллӣ, эҳтироми падару модар ва ҳамхизматонро аз вазифаҳои аввалиндараҷаи ҳар як ҷавони бонангу бономуси тоҷик арзёбӣ намуданд. таъкид шуд ки вақтҳои охир
خاطر بعضی از جوانان ناگاه به هر گونه حزب و حرکت‌های تندرو و افراطگرا شامل شده نام ملت و والدین خود را داغدار می‌سازند. در انتهای جمامت بین افسران و سربازان و هیئت مهمانان دایر به مرحله‌های تشکلیابی قواهای مسلح مملکت در این زمینه تحکیم پایه‌های مادی و تکنیکی و شرایط خدمت و معیشی در جزء تام‌های ارتش ملی گفتگو صورت گرفت. идомаи ахбор дар доираи таҷлили сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурияи тоҷикистон тӯҳфаи арзишманди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурияи тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон шоҳасари безаволи академик бобоҷон ғафуров тоҷикон бо мақсади омӯзиши амиқи таърихи пурифтихори халқи тоҷик ба сокинони ноҳияи мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон низ супорида шуд. гузориши ҳамкоронамон. бо мақсади омӯзиши амиқи таърихи пурифтихори халқи тоҷик ва ташвиқи ғояҳои ватандӯстиву садоқат ба ватан дар баробари дигар минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон маскунони ду миллати ба ҳам дӯсту бародар тоҷику қирғизи ноҳияи мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон низ аз тӯҳфаи пурарзиши пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон китоби тоҷикони аъломаи бобоҷон ғафуров бархурдор гардиданд. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои 3800 хонаводаи ҷамоати шаҳраки мурғоб ва дигар ҷамоатҳои дурдасти ноҳия ин тӯҳфаи арзишманди пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки ба ифтихори 30-мин солгарди ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида шудааст тақдим намуданд. این کاروانی کتاب به ناحیه بلندکوه مرغاب تشریف آورد و به هر یک ساکن مرغاب زمین به طوری رایگان تقدیم کرده شد و باوری دارم که بعد مطالعه این کتاب باز هم از تاریخ و عرف و عادت‌های تاجیکان بیشتر و بهتر آشنایی پیدا خواهیم نمود. اثر دو جلدی کتاب тоҷикон таърихи қадимтарин қадим асри миёна ва давраи навин ки ду ҷилд дар як китоб рӯйтаб омадааст аз таърихи пурифтихори давлатдории тоҷикон сарчашма гирифта ҳамчун мактаби бузурги худшиносӣ дониста мешавад. ба ноҳияи мурғоб китоби бобоҷон ғафуров тоҷиконро ба мардуми ноҳияи мурғоб тӯҳфа гардонда мо соҳиби тӯҳфа шуда бисёр аз ин ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат хурсанд ҳастем. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон китоби академик ва қаҳрамони тоҷикистон бобоҷон ғафуров тоҷиконро ба ҳар як хонаводаи ноҳияи баландкӯҳи мурғоб тақдим намуданд. ин китоб дар илми таърихшиносӣ ватаниву хориҷӣ шӯҳрати беандоза дошта шоҳасари тоҷикон аз маводи фаровони таърихиву этнографӣ ва бостоншиносӣ иборат мебошад. китоби тоҷиконро маскунони ноҳияи мурғоб ҳамчун ёдгории таърихӣ ва дастоварди пурарзиши халқи тоҷик маънидод намуда бо сарбаландӣ ва худшиносӣ беандоза қабул намуданд. китоби бобоҷон ғафуров тоҷикон оварда доданд мо гирифтем бисёр мо хурсандем. мо ҳамун сокинони ноҳияи мурғоб ман худам шахсан нағз медонам ки тоҷикон ин миллати бузург аст. бобоҷон ғафуров ҳама чизги инҷо нависта буданд. сокинони ноҳияи мурғоб ҳамеша таҳти ғамхории пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дошта дастрас гардидани ин китоби безаволи академик бобоҷон ғафуров тоҷикон ба ҳар як хонадони дурдастарин ҷамоатҳои деҳоти ин ноҳия имконият медиҳад ки ҳар як узви оила ин асари арзишмандро мутоила намуда аз таърихи гузаштаи пурифтихори худ бархурдор гардад. мавзӯи дигар дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд пойгоҳҳои барқи обкашӣ таъмир гардида барои ба гардиши кишоварзӣ дар овардани заминҳои шӯршуда тадбирҳои мелиоративӣ вусъат доранд. гузориши равзалӣ раҳмон ва дилшод юсуфӣ. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд беш аз 80% обрасонӣ ба соҳаи кишоварзӣ тавассути пойгоҳҳои барқии обкашӣ аст. дар мавсими обёрӣ ба заминҳои кишту боғоти хоҷагиҳои кишоварзӣ ва аҳолӣ тавассути 174 пойгоҳҳои барқии обкашӣ бо беш аз 600 адад дастгоҳҳои обкашии оби полезӣ асосан аз сирдарё кашида расонда мешавад. ин системаи бузургу калонҳаҷми гидротехникист. таъмини оби полезӣ аз фаъолияти ин дастгоҳу таҷҳизот ва иншооти гидротехникӣ вобаста аст. пойгоҳҳои барқии обкашӣ дастгоҳу таҷҳизоти он ҳар сол дар давраи тирамову зимистон таъмиру навсозӣ карда мешаванд. дар асоси меъёрҳои техникию технологӣ муҳлати истифодаи пойгоҳҳои обкашӣ 35-40 сол муайян гардидаанд ва 50-60 сол боз дар истифодаанд. дар пойгоҳи обкашии мирзошӯл-2 дар 4 адад дастгоҳҳои обкашии амудӣ зарурати пурра нав кардани каналҳои диффузории равонакунанда ба вуҷуд омадаанд. зеро ин қисми муҳими дастгоҳи обкашӣ дар натиҷаи беш аз 65 соли истифода хӯрдаю фарсуда шудаанд. барқарор кардани девораи канали дастгоҳи обкашӣ аз ҷиҳати сохту таркибаш бо роҳи таъмир имконнопазир буда танҳо бо роҳи ворид намудани он аз заводи истеҳсолкунанда ва иваз кардан имкон дорад.
الحال محصولناکی آبکشی در این دستگاه‌ها 20% کم، سرباری زیاد و مستحکمی مکانیکی تنه دستگاه آبکشی با اعتماد نیست. عوض نمودن این قسم دستگاه آبکشی امکان میدهد فعالیت پایگاه آبکشی میرزاچل 2 که توسط آن بیش از 70% زمین‌های کشاورزی با آب پالیزی تامین کرده می‌شود با اعتماد گردد. اجرای چاره‌بینی‌های دوره زمستان در شبکه‌های بین خواجگی گیدروتکنیکی نیز مهم است. این تازه نمودن شبکه‌های آبیاری، زهبر و زهکش‌ها تعمیر نوبه‌ها میباشد. تازه نمودن 220,000 متر کوبی زهبر و زهکش‌ها به نقشه گرفته اساس بهداشت حالت ملیوراتیوی زمین‌های کشاورزی میباشند. حجم بیشتری این کارها در ناحیه‌های باباجان غفوروف، مسجاه، سپیتامین اجرا گردیدند. در ناحیه باباجان غفوروف تازه نمودن زهبر و زهکش‌های حدود جماعت دهات خستیورز انجام یافته. عملی نمودن این تدبیر در 12 کیلومتر زهبوری حدود جماعت دهات خرمزمین ناحیه سپیتامین عامل بهداشت زمین‌های این منطقه میباشد. در شهر کانیبادام تدبیرهای بهداشت حالت ملیوراتیوی زمین از نقشه زیاد عملی و عاملی به گردش کشاورزی برگرداندن و حاصلخیزی زمین‌ها می‌گردد. از حساب بودجت محل 120,000 سومونی زیاده از 130 گکتار زمین، از حساب حق خدمت رسانی آب زیاده از 700 گکتار زمین حالت ملیوراتیویش بهتر گردانده شد و از حساب خود خواجگی‌های دهقانی و اساسیاسیون استفاده برندگان آب زیاده از 270 گکتار زمین امروز حالت ملیوراتیویش بهگردانیده شد. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت شورشویی زمین‌ها در دوره تیرمو و زمستان در 1575 گکتار به نقشه گرفته. این تدبیر اساساً در زمین‌های حدود شهر کانیبادام اجرا کرده شدند. عالمان و متخصصان ساحه توصیه می‌دهند که شورشویی پروفیلاکتیکی یک جای با خوابانی و مقصد موافق است. برای منتظم با آب پالیزی تامین نمودن باغ و توغزار و دیگر زراعت در خواجگی‌های کشاورزی شهر استرافشان در بلندی قسم جنوبی شهر آبانبار زرینرود با غنجایش 55 میلیون مکعب متر آب ساخته شده است. امروز این آبانبار در تابعیت اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر قرار داشته با خواجگی‌های دهقانی و کوپراتیوهای استحصالی و تجارتی اعضای 16 اساسیاسیون استفاده برندگان آب شهر شرطنامه همکاری دارند. گزارش همکاران ما. خوابخانه باغ توغزار و تامین میدان‌های غله‌زار و دیگر زراعت‌های ساحه کشاورزی با آب و نمی ذخیروی یکی از عامل‌های کلیدی فراوان حاصلی محسوب یافته. پس از انجام قانونچینی حاصل شغل اساسی مرد دهقان در فصل زمستان محسوب می‌یابد. این عمل در روزهای فصل زمستان میان زیاد از 10,000 عدد خواجگی‌های دهقانی انفرادی عائلوی که در 16 عدد اساسیاسیون استفاده برندگان آب شهر متحد گردیدند راه‌اندازی کرده شده است. اداره بهداشت زمین و آبیاری زرینرود که مسئول با آب پالیزی تامین کننده سهامداران خواجگی‌های دهقانی انفرادی عائلوی و کارگران کوپراتیوهای کشاورزی به حساب می‌رود، طبق شرطنامه با اساسیاسیون استفاده برندگان آب شهر داشته با نوبت به خواجگی‌های خواب دسترس می‌سازد. سال روان جهت تامین ذخیره نمی زمین‌های باغ و توغزار و به تلف و بخارشویی پیشنهاد گرداندن یخاب پالیزی زیاده از 14 کیلومتر کانال کلان از مرکز شهر گذرانده و در قطعه‌های آب تقسیم کننده با صفت بلند تعمیر کرده توسط انشاءات آبرسانی بسمندسال و شهرستان در آبانبار کتاسای زیاد از 6 میلیون متر مکعب آب پالیزی جمع کرده شد. همه روزه با آبانبار در هر یک ثانیه 1,500 لیتر آب پالیزی وارد گردیده 950 متر مکعب به خواجگی‌های کشاورزی شهر استرافشان دسترس کرده می شود. جماعت دهات گلی سرخ کلانترین موضع شهر استرافشان محسوب یافته. در این جماعت زیاد از 2500 عدد خواجگی‌های دهقانی انفرادی و عائلوی عمل می‌نماید و شغل اساسی سهامداران باغ و تاک‌پروری محسوب می‌یابد. برای با نظام بی‌تلف استفاده بری آب پالیزی خواجگی‌ها با اساسیاسیون استفاده برندگان آب چاریار و صیاد متحد گردیده با اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری زرینرود شرطنامه همکاری به امضا رسانیده سری وقت حق استفاده آب پالیزی را پرداخت می‌سازند. فعلا زیاد از 1000 گکتار باغ و توغزار خواجگی‌های جماعت دهات گلی سرخ از یخاب نوبتی شاداب گردیده ایستاده است. مورد ذکر است که باغ و توغزار خواجگی‌های کشاورزی شهر استرافشان که در 16 عدد اساسیاسیون استفاده برندگان آب متحد گردیدند در موضع‌های کم‌آب و با طرز بابایی پشتگی بنیاد گردیدند در فصل زمستان اساساً سالی 2-3 مرتبه آبیاری می‌گردند. تاک‌پروران با استفاده از شرایط مساعد و به خاطر زمینه‌گذاری به حاصل فراوان سال آینده امروز باغ و توغزار را از یخاب شاداب گردانده همزمان جهت ذخیره نمی کافی در فصل تابستان سال آینده جایبارهای ژرف را لبریز آب پالیزی می‌سازند. مضبوط بابازاده از شهر استرافشان برای برنامه اخبار.
кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи қубодиён ин мавсим нақша доранд ки бо тавсияву маслиҳати олимону мутахассисон дар майдони беш аз 400 гектар кишти картошкаи тирамоҳӣ ва барвақтӣ гузаронанд. барои вусъати рафти кишти картошкаи тирамоҳӣ бо иштироки олимону мутахассисони соҳа ва кишоварзону хоҷагидорон дар ноҳия машварати амалӣ доир карда шуд. хабарнигорони мо дар ин хусус гузориш омода намуданд. картошкапарварӣ яке аз соҳаҳои асосии кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта ҷиҳати таъмини амнияти озуқаворӣ, афзун гардонидани имкониятҳои содиротии мамлакат ва бо кори доимӣ дар деҳот таъмин намудани аҳолӣ нақши муҳим дорад. имрӯзҳо ки мавсими мусоид барои гузаронидани кишти тирамоҳӣ ва барвақтии картошка дар водиҳо маҳсуб мегардад, дар шаҳру навоҳии вилояти Хатлон тадбирҳои самарабахш анҷом дода шуда кишти картошка бо назардошти риояи қоидаҳои агротехникаи парвариш ба роҳ монда мешавад. баҳри вусъат бахшидани маъракаи кишти тирамоҳӣ ва барвақтии картошка дар ноҳияи қубодиён семинар машварати ноҳиявӣ баргузор карда шуд ки дар он мутахассисону собиқадорони арсаи кишоварзӣ ва кишоварзону хоҷагидорон ширкат доштанд. тавре гуфта шуд, риояи қоидаҳои тавсиянамудаи олимони соҳа дар кишту парвариши картошка бахусус интихобу коркарди замин, истифодаи нуриҳои минералӣ ва заҳрхимикатҳо бар зидди бемориву ҳашаротҳои зараррасон қабл аз кишт, интихоби тухмӣ ва парвариши марҳилаҳои баъдӣ аз омилҳои асосии фаровонҳосилӣ маҳсуб мегардад. охирони августро коридим. ҳама картошкаям бисёр олӣ дараҷа дошт, ҳамта хушрӯи картошка шуд ки боз одамо ако имсол насиб кардаги боша мои аксва ҳама диҳқона коридани тухма мо меёбем. طبق اطلاع مسئولین ریاست کشاورزی این موسم در ناحیه قبادیان میدان کشت کارتوشکای تیرماهی و بروقتی بیش از 400 گکتار به نقشه گرفته شده است که امروزها بهر سری وقت انجام دادن معرکه کشت در همه جماعت‌های شهرک و دهات خواجگیداران با مصلحت و توصیه عالمان و متخصصان روند با ثمر کار را تامین نموده ایستادند. ما از ناحیه‌های ولایت سوق دیواشتیج масшох лахш оварда шинондастем. олимони соҳа тавсия медиҳанд ки дар ҷумҳурии тоҷикистон бо баланд бардоштани ҳосилнокӣ дар асоси равнақ додани тухмипарварӣ, дар истеҳсолот ҷорӣ намудани навъҳои серҳосилӣ ба талаботи иқтисоди бозоргонӣ ҷавобгӯ, васеъ намудани майдонҳои кишт, истифодаи самараноки шароити мусоид барои парвариши картошкаи хушсифати хӯроквориву тухмӣ дар минтақаҳои кӯҳӣ, доманакӯҳӣ ва водиҳо, амалигардонии бо низоми истеҳсолот ва содироти картошкаи барвақтӣ ба хориҷи кишвар имконпазир мебошад. дар ноҳияи қубодиён 2630 адад хоҷагиҳои деҳқониву ҷамоавӣ фаъолият дошта, майдони умумии 13019 гектар заминҳои корамро мавриди истифодаву баҳрабардорӣ қарор дода, ҳосили фаровони маҳсулоти гуногунро ба даст меоранд. имрӯзҳо дар майдонҳои аз ҳосил холӣ гашта марҳилаи шудгор идома дошта, то ба имрӯз дар зиёда аз 3265 гектар ин тадбири муҳим анҷом дода шудааст. ҳамчунин вобаста ба таркиби заминҳои киштшаванда дар масоҳати 230 гектар яхобмонӣ гузаронида шудааст. таварали соҳибназар, Парвизи Сафар аз ноҳияи Қубодиён барои барномаи ахбор. имрӯзҳо дар шаҳри Душанбе дар доираи иқдоми пешгирифтаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои ба шаҳри сабз табдил додани пойтахти мамлакат маъракаи ниҳолшинонӣ бо маром идома дорад. кормандони соҳаҳои гуногуни пойтахт кӯшиш менамоянд ки нақшаи пешбинигардидаро бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида дар назди муассисаҳо, корхонаҳо, кӯчаву маҳаллаҳо бештар ниҳолҳои ороишиву ҳамешасабз шинонанд. متوجه باشید با گزارش آماده نموده همکارانمان در این خصوص. در دوره اقدام پیشگرفته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در گوشه و کنار شهر دوشنبه شیناندن نهال و درختان همیشه سبز با مرام ادامه دارد. در رابطه با این اقدام امروز در 4 ناحیه شهر دوشنبه اسماعیل سامونی، شاه منصور، سینا و فردوسی با تشبث کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در همبستگی با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه و ناحیه‌های آن بخشیده به 26 سالگی تأسیسیابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان
توجیکستان در دایره مراجعت رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت به شهر سبز تبدیل دادن شهر دوشنبه و عکس اعلان نموده دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان تحت وطن هر گوشه را سرسبز خواهیم کرد حشر نهالشینانی گذرانده شد. این تشبوسی که من فکر میکنم بسیار هم نجیبانه است از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پیشنهاد کرده شد که هر یک شهروند لااقل یک نهال در نزد خانه خود یا که در نزد کارخانه خود و در نزد بینایی که زندگی میکند استقامت میکند شناند وطن زیبای ما باز هم آباد باز هم سرسبز خواهد گردید. باید قید کرد که در عکس مذکور جانبداران و فعالان حزب وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه و ناحیه‌های آن مسئولین ساختارهای حزب پایتخت اعضایان ریاست کمیته‌های اجرایی شهری و ناحیوی حزب شورای سابقه‌داران حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان سازندگان وطن و کمیته و تشکیلات‌های ابتدایی حزبی جلب گردیدند که در محله زرگر ناحیه اسماعیلی سامانی محله بدخشان ناحیه شاه منصور خیابان سینای ناحیه سینا و شهرک 46 ناحیه فردوسی بیش از 2100 عدد نهال درختان سایه‌افکن و آرایشی شنانده شد. همچنین در دایره همین اقدام در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونداده نیز با اشتراک آموزگاران و دانشجویان در گرد و اطراف مؤسسه درختان آرایشی و همیشه سبز شنانده شد. برای سرسبز و خرم گرداندن شهر عزیزمان دوشنبه و مخصوصا حدود دانشکده بیشتر از 100 عدد درختان آرایشی و سایه‌افکن شناندند که این برای سرسبز خرم و زیبا گردیدن حدود مؤسسه کمک میکند. با عملی نمودن کارهای آبادانی و سازندگی و وسعت بخشیدن شناندن درختان آرایشی نزد انشاءات زیبا و دقت جلب کننده خواهند گشت. نورعلی صفامیدین، بهادر استم، اخبار. پایتخت مملکت شهر دوشنبه به شهر سبز تبدیل داده می شود. امروزها معرکه نهالشینانی از جانب وزارت و اداره ها، مؤسسه‌های تحصیلات عالی و کارمندان کسب و کار گوناگون با وسعت ادامه دارد. استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان با مقصد سبز و خرم گرداندن حدود مؤسسه به حشر برآمده نهال و درختان همیشه سبز شناندند. با عملی نمودن کارهای آبادانی و سازندگی شناندن درختان آرایشی در نزد انشاءات و مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی زیبا و دقت جلب کننده خواهد شد. با شناندن مقدار زیادی نهال و درختان همیشه سبز و تأمین نشو و نمای آنها این گوشه سبز و خرم می‌گردد. شناندن درختان سایه‌افکن و آرایشی به سرسبزی محیط اطراف زمینه گذاشته در آینده امکان فراهم می‌آورد که فضای اکولوژی تازه نگاه داشته شود. ریاست دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان اقدام سبز و خرم گردانی را من بعد نیز ادامه داده برای باز هم نظربا گردیدن محیط اطراف تدبیرهای ضروری را راه اندازی می‌نماید. مورد ذکر است که پایتخت مملکت زیر سیاست بنیادکارانه راهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه امروز به یک شهر آرزوها تبدیل یافته است. منوچهر سلیمان، بهادر حسن، اخبار. امروز در ادامه کارهای سبز و خرمگردانی با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در همبستگی با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه در ناحیه شاه منصور عکس تازگی محل و شناندن نهال و گل و بوته‌های آرایشی را تحت عنوان وطن هر گوشه‌ات را سرسبز خواهیم کرد انجام دادند. هر یک نفر باعث بلند خودشناسی و مسئولیت شهروندی در کارهای آبادانی و سبزگردانی اشتراک نموده تلاش نمودند که در بهتر شوی محیط اطراف و یک گوشه شهر دوشنبه سهم خود را گذارند. در دایره به شهر سبز تبدیل دادن پایتخت عزیز کشورمان شهر دوشنبه در دایره ابتکارات رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی فعالان و جوانانی که صاحب وطن هستند تصمیم گرفتند که در بنیادکاری و سبزکاری و سازندگی و آبادی دوشنبه عزیز امروز در محله بدخشان ناحیه شاه منصور با کارهای آبادانی و سازندگی شغل ورزیده بیش از 300 عدد درخت‌های همیشه سبز و آرایشی شناندند که این بازم یک قدم استوار جهت آمادگی به تجلیل جشن فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد.
ҳар як ниҳоли шинонидашуда бо ба инобат гирифтани муҳити атроф доштани сифати баланд ва тавсияи мутахассисони соҳа дастрас карда шудааст. Пайваста ҳашарҳои дастаҷамъонаи ниҳолшинонию сабзгардонӣ ба хотири он анҷом дода мешавад ки ҳисси ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва ободонию бунёдкории ҳар як нафар бедор карда шавад. чунин тадбирҳои ободониву сабзгардонӣ дар пойтахти мамлакат ҳамарӯза анҷом дода шуда, мин баъд низ ба хотири боз ҳам зебо намудани шаҳри Душанбе ва фатҳи қуллаҳои нави бунёдкорӣ идома дода хоҳад шуд. вазъи ҳаво дар қаламрави мамлакат барои шинонидани ниҳол мусоид омад. бо истифода аз ин дар шаҳри Турсунзода ҳашари умуми шаҳрӣ ташкил гардида бо ҷалби беш аз 500 нафар сокинон зиёда аз 800 бех ниҳоли дарахтони ороишию ҳамешасабз шинонида шуд. гузориши хабарнигорони мо. мутобиқ ба намнокии хок ва иқлими ҳар минтақа шинонидани ниҳол, кофтани чуқурӣ, тарзи дурусти зери хок кардани решаи ниҳол, инчунин обу ғизодиҳӣ аз рӯи тавсияи мутахассис боис бар он мегардад ки ниҳоли навшинонидашуда хуб нашъу намо ёбад ва дар оянда зебоии мавзеъро таъмин намояд. имрӯз сокинони касбу кори гуногун дар шаҳри Турсунзода аз рӯи ин талабот амал намуда дар 6 мавзеи шаҳр, дар шафати роҳҳои автомобилгард, гулгаштҳои марказ ва назди бинову иншооти маъмурӣ ниҳолҳои ороишии ҳамешасабз шинониданд. имрӯз аз тарафи сокинони шаҳр, корхонаи ташкилотҳо, инчунин ҷамоату деҳотҳо зиёда аз 800 бех дарахтони сузанбарг ва аз намуди можжавелник шинонда шуданд. нигоҳубини ниҳол бо риояи чорабиниҳои агротехникӣ талаботи асосии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр мебошад ва ба ин самт нафарони соҳибтаҷриба сафарбар гардидаанд. он ниҳолое ки шинонда мешаванд аз тарафи худи ҷамоат деҳот, муассисаи манзили, коммунаи дигар, корхонаи ташкилотҳо вобаста карда мешавад. барои нигоҳубини онҳо тибқи риояи талаботҳои агротехникӣ баро монда шуда барои сабзонидан ва мондани об, инчунин нарм намудани атрофи дарахтони шинонда шуда ба худи он корхонаи ташкилотҳое ки муаззаф шуданд вобастаанд. ниҳоли дарахтони ороишӣ аз тарафи ташкилоту идораҳои масъул ва сокинон дар мувофиқа бо мутахассисони шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳр дастрас гардиданд ки сифати хуб доранд ва мутобиқ ба иқлими минтақа мебошанд. дар ин доира ҳамчунин бехи дарахтони мавҷуда ва замини қитъаҳои дар оянда гулкоришаванда нарм карда шуданд. чорабинии мазкур бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр роҳандозӣ гардида корҳои ташкилӣ аз ҷониби шуъбаи ҳифзи муҳити зист ба роҳ монда шуданд. имрӯз дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти ҷурураҳмон шинондани дарахтҳои сояфкан ташкил карда шуда зиёда аз 100 бех дарахтҳои ороишӣ шинонда шуд. дар ҳамин рӯз аз ҷониби аъзоёни фаъоли кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода 100 бех ниҳоли ороишӣ арча шинонида шуд. бо ташкили аксияи тозагии муҳити зист ва ҳашари дастаҷамъонаи ниҳолшинонӣ мин баъд низ нақшаҳои мушаххас амалӣ карда мешаванд. дар ҳашари ниҳолшинонию сабзу хуррамгардонии шаҳри Турсунзода сокинони табақаи гуногун, яъне ҷавонон, нафарони миёнасол ва инчунин ашхоси солхӯрда ва рӯзгордида иштирок намуданд. Садриддин Сироҷдин, Аҳлиддини Карим барои барномаи ахбор. дар шаҳру деҳоти Кӯлоб барои ободу зебо ва сабзу хурам гардонидани кӯчаю маҳалла ва хиёбону гулгашто то мавсими баҳори соли 2021 бояд зиёда аз 1 млн 800 000 гулҳои гуногун ва 25 000 бех ниҳоли дарахтони ороишиву ҳамешасабз шинонида шавад. бо ин мақсад корҳои ободонӣ дар шаҳр бомаром идома дошта, аллакай 500 000 бех қаламчаи гулҳо ва кӯчати 6 нави гули мавсимӣ омода карда шудааст. идомаи мавзӯъро гузориши Саид Ҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар шаҳри Кӯлоб бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ бомаром идома дорад. дар доираи вусъати ин тадбирҳои ободонӣ барои сабзу хуррам гардонидани кӯчаю маҳалла, хиёбону гулгашт ва назди ҳар як ташкилоту муассиса бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ то мавсими баҳори соли 2021 дар шаҳру деҳот бояд зиёда аз 20 000 бех ниҳолҳои дарахтони ороишӣ, сояафкан, мевадиҳанда ва беш аз 1 млн бех гулҳои ороишӣ шинонида шавад. бо ин мақсад дар ҳар як ташкилоту муассиса омода кардани қаламчаи гулҳо идома дошта, то имрӯз қариб 500 000 бех қаламчаи якчанд нави гулҳои садбарг шинонида шудааст. тирамои соли 2020 ва баҳори соли 2021 дар шаҳру ҷамоатҳои деҳот дар ташкилот корхонаҳо бояд зиёда аз 1 млн 815 000 гулҳои мавсимӣ, гули садбарг, гули лола шинонда шавад. дар қидаи ниҳолпарварии корхонаи ободонию кабзоркунии шаҳри Кӯлоб ки масоҳати умумии 2.5 гектарро ташкил медиҳад,
айни замон 16000 бех ниҳоли дарахтони ороишию ҳамешасабз, 53000 бех қаламчаи гулҳо ва дар 3 гармхона якчанд нави гулҳои мавсимӣ парвариш карда мешавад. дар қидаи ниҳолпарварӣ корхонаи ободонию кабизоркунии шаҳр масъулин иқдом гирифтанд ки барои мавсими нави ниҳолшинонӣ ва корҳои кабизоркунӣ 250000 бех қаламчаи гулҳои садбарг омода намоянд. дар шаҳри Кӯлоб барои боз ҳам ободу зебо ва сабзу хуррам гардонидани кӯчаю маҳалла ва хиёбону гулгаштҳо дар асоси нақша чорабинии мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ ва шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳр бояд дар мавсими ниҳолшинонии соли 2020 ва баҳори соли 2021 қидаҳои сабзкорӣ дар ҳудуди шаҳр васеъ ва назди ҳар як ташкилоту муассиса ва шафати роҳҳо бо шинонидани гулҳои ниҳолҳои дарахтони гуногун сарсабз гардонида шавад ки ин тадбир ҳамзамон ба таъмини вазъи солими экологӣ ва баландбардоштани ҳисси зебоипарастии сокинон мусоидат хоҳад кард. аз 50 муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд дар 47 муассиса барои таъмини гармӣ марказҳои мустақили гармидиҳӣ ташкил гардида барои зимистонгузаронӣ миқдори зарурии ангишт ва дигар маводи сӯзишворӣ захира гардидааст. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. солҳои соҳибистиқлолии мамлакат дар заминаи таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи маориф дар шаҳри Хуҷанд бо татбиқи барномаҳои соҳавӣ, бунёди биноҳои нави таълимӣ то мактабӣ, муҷаҳҳазнамоӣ, шароити омӯзиш ва тарбия дар ҳамаи муассисаҳои таълимию то мактабӣ ва наврасону кӯдакон дар сатҳи меъёрӣ ҷавобгӯи талаботи замони муосир ба роҳ монда шудааст. баробари муҳайё намудани заминаҳои моддӣ техникӣ баҳри таълиму тарбия барои таъмини синфхонаҳо бо гармӣ аз усули муфиди гармидиҳӣ ягона истифода мешавад ки дар ин самт барои ташкили марказҳои мустақили гармидиҳӣ дар иншооти соҳаи маориф таваҷҷӯҳи хоса равона гардида аз 50 муассисаҳои таълимӣ мавҷуда дар 47 биноҳои муассисаҳо чунин таҷрибаи сарфакории энергия ва аз ҷиҳати экологӣ муфид ташкил гардидаанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 14 ки дорои 20 синфхона ва ҳуҷраҳои кории омӯзгорон мебошад, 560 нафар хонандагон дар як вақт таҳсил менамоянд ва ташкили усули гармидиҳӣ имкон додааст ки баробари гарм кардани синфхонаҳо ҳарорат мӯътадил, барои омӯзиш шароит муҳайё, ангишт сарфа ва қувваи барқ танҳо барои рӯшноӣ дар ҳолати зарурӣ истифода мешавад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 31 шаҳри Хуҷанд ки аз муассисаҳои замонавӣ дар шаҳр ба ҳисоб меравад, 900 хонанда дар ду баст таҳсил менамоянд ва барои омӯзиш синфхонаҳо бо маводу дигар ашёи хониш таъмин буда, ин шароитҳо барои дар сатҳи хуб аз бар намудани дарсҳо мусоидат мекунад. дар ин муассиса низ гармидиҳӣ тариқи маркази мустақили гармидиҳӣ муассиса ба роҳ монда шудааст. солҳои охир аз тарафи мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Хуҷанд муассисаҳои таълимӣ давра ба давра ба системаи ягонаи гармидиҳӣ гузаронида шуда. солҳои гузашта дар муассисаи таҳсилоти ҳамагонии рақами 30 шаҳри Хуҷанд, дар мактаби рақами 20 шаҳри Хуҷанд пурра аз буҷети маҳаллӣ муассиса ба системаи ягонаи гармидиҳӣ гузаронида шуд. баробари таълими хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ таваҷҷӯҳ ба тарбияву ғамхории кӯдакон калон аст. дар шаҳри Хуҷанд 46 кӯдакистонҳо фаъолият доранд ки дар онҳо шароити меъёрӣ муҳайёст. дар шерхоргоҳ кӯдакистони рақами 16 барои фарогирии 155 нафар кӯдакон ва машғулиятҳо, баргузории бозиҳои шавқовар, истироҳату фароғат имкониятҳои лозимаи талаботи имрӯз фароҳам аст. барои кор бо кӯдакон мураббияҳо ва педагогу равоншиносо ҷалб гардиданд. дар ин шерхоргоҳ кӯдакистон таъмини гармӣ тариқи маркази мустақили гармидиҳӣ расонида мешавад. машғулиятҳо гузаронида мешавад. мувофиқи нақшаи тавзеҳотӣ мураббиён корбарӣ менамоянд. машғулиятҳои расмкашӣ, суробсозӣ, гулмонӣ, математика, адабиёти бадеӣ, инкишофи нутқ ва ғайраҳо гузаронида мешавад. дар шаҳри Хуҷанд барои давраи зимистонгузаронӣ ба иншооти соҳаи маориф 801 тонна ангишт ва дигар маводи сӯзишворӣ захира гардидааст. маҳмуд аҳмадзода, Илёси Бобоҷон, шаҳри Хуҷанд барои барномаи ахбор. идомаи барномаи иттилоъоти ахбор. дар сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия дар робита ба ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои ҳамватонамон ва дигар масъалаҳои вобаста ба фаъолияти ҷамъияти тоҷикон ва марказҳои миллии фарҳангӣ видеоконферонс баргузор гардид. гузориши Муҳаммадалӣ Сафар ва Хуршеди Саидаҳмад.
видеоконференс ки бо иштироки консулҳои генералии шаҳрҳои санкт петербург, екатеринбург, уфа, новосибирск, намояндагиҳои вазораату идораҳо ва зиёда аз 100 нафар фаъолон ва раисони ҷамъияти тоҷикони шаҳру вилоятҳои федератсияи Россия доир гардид, муҳимтарин масъалаҳои вобаста ба фаъолияти марказҳои фарҳангӣ ва ҳамватанонамон баррасӣ шуданд. Дар видеоконференс нахуст оид ба рушди муносибатҳои дипломатӣ ва ҳамкориҳои судманд дар самтҳои гуногуни Тоҷикистону Федератсияи Россия махсус таъкид гардид. намояндагони консулҳои генералӣ ва фаъолони раисони ҷамъияти тоҷикон зимни суханонӣ дар иртибот ба ҳифзи ҳуқуқу манфиати ҳамватанонамон ба ҳамоёву муттаҳидӣ ва саҳмгузорӣ дар рушди муносибатҳои бисёрҷанбаи Тоҷикистону Россия изҳори андеша карданд. дар вилояти Иванова ҷамъияти тоҷикон баробари муаррифӣ таъриху фарҳанг дастгириҳои ҳамватанонро дар фаъолияти хеш дар мадди аввал гузошта ба онҳо пайваста ёрии ҳуқуқӣ мерасонанд. барои самгузорӣ дар рушди муносибатҳои фарҳангӣ ва дигар самтҳои ҳамкориҳои Тоҷикистону Россия низ тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. даҳҳо нафар донишҷӯёни тоҷик дар вилояти Иванова таҳсил мекунанд ки ҷараёни донишандӯзии онҳо таҳти таваҷҷӯҳ қарор дошта мунтазам корҳои фаҳмондагӣ мегузаронем. вобаста ба ҷараёни таҳсили донишҷӯёни тоҷик дар муассисаҳои олии таълимии Федератсияи Россия ва пешгирӣ аз шомилшавии онҳо ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистиву террористӣ мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт. фаъолияти ҷамъияти тоҷикон ва марказҳои миллии фарҳангӣ дар Федератсияи Россия дар рушди муносибатҳои дуҷониба назаррас буда, онҳо барои ҳифзи арзишҳои миллӣ ва арзгузорӣ ба муқаддасот нақши муҳим доранд. Маҳмуд Али Сафар, Хуршед Саидамад аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия барои барномаи ахбор. ду роҳи асосиест ки баъзан ҷавонони ноогоҳро ба сафи гурӯҳҳои ифротӣ ва созмону ҳаракатҳои террористӣ мебарад. шахсони алоҳидаи таблиғгари ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ аз сустии иродаи иддаи аз ҷавонон васеъ истифода карда ба воситаи сомонаҳои иҷтимоӣ ҳадафҳои нопоки худро пиёда месозанд. ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. имрӯз дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ бо иштироки омӯзгорони факултети технологияҳои инноватсионӣ ва сохтори ташкилию тарбиявии донишгоҳ вохӯрии судманд бо намояндагони сохтори қудратӣ, вазорати корҳои дохилӣ ва кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар вохӯрӣ намояндагони сохторҳои қудратӣ иштирок ва суханронӣ намуда оид ба содиршавии ҷиноят дар байни ҷавонон, гаравиши онҳо ба ҳизбу гурӯҳҳои мамнӯъ, ахлоқи пасти баъзе аз онҳо ва роҳҳои пешгирӣ баромад намуданд. инчунин роҳҳои пешгирӣ аз амалҳои коррупсионӣ, ҳифзи худ ва наздикон аз бемории коронавируси COVID-19-ро низ таъкид намуданд. ҷиҳати боз ҳам дар рӯҳияи ватандӯстиву ифтихор аз ватану ватандорӣ тарбия намудани ҷавонон, намояндагони сохторҳои қудратӣ бо донишҷӯёни донишкада суҳбати озоду самимӣ анҷом дода, аз сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвоии миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти барқарор намудани сулҳу осоиштагӣ дар саросари мамлакат, пешрафти тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ, ба тадриҷ боло рафтани сатҳи зиндагии мардум ва рӯз то рӯз ободу зебо гардидани Тоҷикистон сухан гуфта, ҷавононро барои ҳимояи ин ҳама пешравиҳо даъват намуданд. Нуралӣ Сафомиддин, Аҳлиддини Карим, барои барномаи ахбор. барномаи ахборро идома медиҳем. машғул шудан ба варзиш шахсро зебову тавоно ва солим нигоҳ медорад. бо назардошти ин, субҳи имрӯз шумораи зиёди ҷавонон фаъолона дар машқҳои пагоҳирӯзӣ ки дар боғҳои фарҳангиву фароғатии пойтахти мамлакат ташкил карда шуд, иштирок карданд. ба варзиш ва обу тоби бадан машғул шудани ҷавонону наврасон василаи муҳими барқарорсозии саломатӣ ва ҳифзи солимии ҷомеа ба ҳисоб меравад. бо назардошти тарғиби тарзи ҳаёти солим, субҳи имрӯз шумораи зиёди ҷавонон дар боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, майдони парчами давлатӣ ва нишони давлатӣ дар машқҳои пагоҳирӯзӣ иштирок карданд. машқи пагоҳирӯзии ҷавонон бо давидан ва гарм кардани бадан оғоз шуд ки ин шарти муҳими варзиши сабук ба ҳисоб меравад. иҷрои машқҳои пагоҳирӯзӣ ки бо роҳнамоии устодони варзиш ташкил карда шуд, намунаи хуби ба варзиш ҷалб намудани ҷавонон ба шумор меравад. мутахассисони соҳа ҳар субҳ ба машқҳои пагоҳирӯзӣ машғул шуданро барои солиму бардам нигоҳ доштани тану бадани ҳар нафар василаи муҳим мешуморанд. зеро ҳар нафаре ки ҳамеша ба намудҳои гуногуни варзиш, махсусан варзиши сабук тамрин мекунад, ӯ метавонад худро солим нигоҳ дорад. ин иқдом дар
اساس دستور و سپارش‌های راهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه جهت ترغیب طرز حیات سالم جلب هرچی بیشتر جوانان به ورزش تشکیل کرده شده. هدف آن حفظ سالمی جامعه میباشد. بنیاد میدانچه‌های ورزشی در حدود پایتخت مملکت شهر دوشنبه برای جوانان و ورزشکاران شرایط ارزنده مشغول شدن به نمودهای مختلف ورزش را فراهم ساخته است. طبیبان توصیه می‌دهند که پیوسته به ورزش مشغول شدن، اجرای مشق‌های پگاهی روزی به سلامتی، هوشیاری و چالاکی نورسان و جوانان اهمیت خاصه دارد. در روزهای استراحتی تشکیل و گذراندن مشق‌های پگاهی روزی برای تشکل طرز حیات سالم و به این وسیله جلب نمودن توجه نورسان و جوانان به ورزش و آب و تاب بدن زمینه می‌گذارد. جوانان را ضرور است که هر صبح از خواب برخاسته مشق‌های پگاهی روزی را که برای نگاه داشتن سالمی و آب و تاب یافتن بدن مساعدت می‌کند اجرا نمایند و طرز حیات سالم را انتخاب نمایند. نوریدین قربان، خال محمدی دولت، عبیدالله سیولی برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت باشید.